Ütüye gün болуқтун. Мен атым Эркин Павлович Алексеев. Мен андойда хомус түмелин онна кейинин ученый секретарь болабын. Ола бетер хомус музейгер наука кайсыкатын хаваябын. Хомус ден беги нароппутугер бидер бидин курдук бир самай сүрүн музыка тереле болар. Бу курдук хомус курдук инструменттер андойду үрдүнен 200-тен такса народка бар дена этелдер ученыйдар. Антон беги курдук сахабар курдук бу инструменти атын инструменттар үрдүктүк сынаван идесил жарбыт бегери барбыт дена тек канада. Хомус бейте жикти инструмент. Того жетер бу кихи ковахын онна бу тахагар бар музыка инструмента иккердигар бар. Того жетер бу кас бидди арас музыка инструменты ылвакка о барта корпустах болор. Пианино болун, гитара болун, скрипка болун, да, и так далее. Антон бу хомуспут боллагана корпуга хок. Корпугун аннугар беги бу ки бяйта болар, да. Онна бу тишка тагаян туроддакпытына ки бяйта музыка инструменты болар. Аны кытта эки корпус ки бу ihe тынар органнара пластичный болар, да. Ол бетер беги бу тынан артикуляция оңораммыт испитгер комус доргон угаратабыт, да. Аттон скрипка бетер гитара корпуга атан угарибат биринен хыджер. Онна бир сүрүн оратыта бу комус бирere тылбак болар ди. Ол ата бирere ноталак болар. Антон холобур гитара каста струна бартах, ол ата кастаганы нота бартах болар. Эбейтин iki струнатын биги кайры месетигер бүк тутаммыт iki нотатын уартан беребет. Антон комуска бу тылын каннары бүк тутаммыт биги доргонун токтотон кебехебит, да. Олата биги доргон үдбүтүн нотатын уартыр кыхпыт ок. Анан барын бу истерге комус наха бай ураты доргоннок болар ди. Ону iki тыгын биги уартык бутун хеп. О хайдак ден ыйтар бул вакытына бастан туран музыкага абертон ден айдебүл бар. Мучалай текка призвук. Холобур бу пианино клавиатурын оюлган кырдыкка бу самай хаңас бастыкы клавишата намхак багай бай доргоннок болар ди. Антон бу уңайттыгыр самай үдехик клавиша үттүк онна кемчи соғыс тестах болар. Эти намхак бай тестах клавиша абитер нота самай абертонунан призвуктарынан бай нота болар, да. Эти нота егер дегенен бу клавиатура ноталары барта кирелди, да. Onun bu dorgonu spektrogramından kırdakka iki notaları bihi görünmüt istemit biletiyek bütün hep degenen. Onu xomuska eme onluk бар, да. Bu xomус тыгыр, onu bu основной нота үддүнен эши атын нота бар дегенен эме бабылар. Onu биги бу же тылынан камсатан аяк объемын угартан эки абертонун основной тыстагар будан ихилдер гына оңоробут. Онун биги бу тыгын угартабыт, да. Ол бетер комус музыката абертоновый музыка ен болар. О эки болбагана колобор Монголияга унатыбага кийин таргаммыт горовой пианино кытта кабарга ырытын кытта чугас принциптах болар, да. Колобор хабарга ырытын ылвырга кихи бу хабаргатын бүк тутан күскө ыгылган бу тыңатты такар халгыны илжиритер, да. Онна бу эме аяк объемын уратан тылын камсатан будан арас бертоннары будан ихилдер оңорор. Эти көрдүк.
Эбитин комус суолтата, да, арас народтарга бу комус курдук инструментге арас сыаннах болалар. Үксете холобур Европа эңер, Америка эңер бу второстепенный ваханы хок суолтабак инструмент болар. Сүрүннән бу комуху атын инструменттер кытта тутталлар, онна ритмический инструмент курдук болар. Онтон Азия народтаргар бу инструмент соолтата улатын келер. Чуаван Сибирь, бу Сибирь говорыр Азия омуктаргар. Хахаларга, тываларга, алтайдарга болбун. Гынан баран бу опсайны көрдөккө. Бу инструмент арас омуктарга почти симилиян калды. Денетек кашып, гынан баран бу сүрбәһис үйе бүтүтүгер второе возрождение варгана болбут денетеллер. Олата сахабыт тахиригер араста отчатаго Советский Союз регионнаргар антон калин атын омуктайдуаргар бу инструмент вахан интерехи тартыбыт. Антон бүгүнкү күнүнөн арас тойдуарга эки интерес өссө улаатын ихер хорок тойдуар бу инструменти сергүтен көрдүлөр. Буларгы археологияттан булут инструменттерин, бәйлер инструменттерин көрүнөр реконструкция оңороллар. Ону кытта параллельно опсай российской, онна мировой варганной субкультура өскән кэлбит. Олата каядан рокка сыгына хох бу барган, хахалы аттадак комус бар болбут. Ол варганнар формалары да ураты, тесттері да ураты болыр. Тест болбағана принциптері бир болбаға дей. Қас бидді нарокка бұл күрдік принциптақ болыр. Ола бетер комус барыта рамкавақ, оны тылвақ болыр. Бұл тыл қамсатағана дорғон өскүр. Антон хим бир қас бидді народ бұл тыгы уарытан бәйтігер чугас тыгы болбут. Холобур культурологияга звуковой этнический звукоидеал ден бар. Холобур сакабарга онно кывахак ден доргон болар. Онна беги тох бар ыры бутун тоюк потун кандык багар музыка терелин кывахакка чугахататы бут. Антон комус кывахакка бир самый чугас инструмент боларын быхытынын, бу хакабарга бир самый соотабак инструмент болын кабыт. Билеген бу комуска кайдах тардыакка хөптен капсияган, бастынан туран эки термини атыяган де. Комус тардалларду, комуска онюлларду ден. Жеңер сахабы әттәкка комус тардабын ден болар. Тоға жетір комуско онюбын ден чатыватын кәлбит калька болар. Играть на инструменте ден. Ол тылбаға болар. Ол ата тәрют тыл болбатақ. Комуху беги бу қаңас илиге тутабыт. Ато қаңастай бол вақытына түттөрүтүн уңа илигитер тутагат. Бу тиетбехин ыяр онно вакын тарбак иккердигер беги ытыска тагаян бу курдук тутабыт. Онна бу тарбактар сүрөктеринен бу тиербеске маннык уран тутабыт. Үйәттен алвараттан батты соқтақыт. Тоға жетір бүкті тоққа бүктүтөн кебиһек кашып, ачагына бу комус тыва маннык тыхан баран сеп. Овата беги бу тарбактарынан тиис теки эребаттыбыт. Давление бу эре тирей декере бар болуктак. Бу комуспут бу курдук кырывардах, бу кырыварга беги бу курдук тиистери урабыт. Онна күскө баттыбыт. Бу ачагына комус тиһи кытта
бир неподвижный хамсабыт фиксацияланмыт инструмент курдук болма хабар, да. Тиспит аме бу төттөрүтары албара үйө хамсабыт бир курдук тутабыт. Тиспитин арыян беребит. Того жетер бу тиспит ардыгар комустыва хамсыктак. Бу курдук. Комус бәйті бол бағана аяқпыттан бұғы хоқтақ, да? Онына ахара бұжеки әме ағылы хоқтақ бұд. Примерно сағалатчырға мандыға тек қойып, бұ мұрыммыт кыната бар де, ұяттар бақпытын ұравыд, көне түк, да? Мұ мандык енсіғад ұрбақ бұд, көне түк ұравыд, онына комус бұтын тағайын тиске ұравыд. Атчағына бұжеки бейеға кірікі қайағас қабыр, онына ол хомустыва хамсыргар сама септақ болыр. Жа инник ураммыт беге тардар илибитинен. Үлелен барабыт, тардар илибит. Ол бағана кейстенен үлелер. Бұл или барата қамны хоқтақ, onu қолабыр чувствуйдурға билерге беге маныңғынық беріп. Илибитин индеки унавыт, кистебитин авра деки түһәрәбит. Онна бу иливит бүтүнү бир ось курдук болор, да. Вокруг этой оси беги иливитин бу курдук камсатабыт. Онна бәйбит деки мыдан күстәк акцентнак болор, да. Бу камсандыны беги бу деки агалабыт. Илилер бит боллагына бу бәйбитигер күскә хыга туппаппыт. Онна ахара айогос декеме болбар, да. Бу ары колкутук тутабыт, под углом 45 градус болар, да. Бу илибит эме. Гынан баран бу оксор илибит. Наха айогос деки көрбөт эме, да. Бу эме по диагонали бәйбиттен инни деки турарабыт. Отчогоно бихи бу сутурукпут едехи кытта параллельно турар болар. Оны хамдырга едехи тарайбат болар, да. Бу манык көнөтүк турадактына хамсырга бәйбетин нар оксор болот, да. Ол сыга. Арок оголор комустардарга эти моменты учаттабыттыр. Онна комусту тураннар көрүтүн бу едестерин оксо туралар, да. Эти оголор сценага выступайды бу вакытына эме неэстетично костер. Холобор хорох жюри бар, хорох конкурстарга аны Америка көрөн туралар. Бу камныр элибит, да. Тох бартар бакпытын комоян беребит, арай уяттар бакпыт эле кабар, да. Уяттар бакпытын беге көнөтүк тохпутун хеп, арай абетер арай бу токорян. Онна бу примерно бу жа кас биддики хека арас болар. Бұдан удобный хиринен оксон беребит. Кимере бу сүйөгөнөн оксор, кимере ары авара еки. Мен колор бу ары авара еки оксабын. Бу комус чычага ден болар. Оксубут бу ровно чычакка. Чычага тарыяктак, да. Бу деки беге тарбакпытын агaba хоктак, да. Того жетер бу нар Атчоғына күшке байтыктардан ылар болот, да. Комус чычагын атчоғына бу кохорота манан тостор тустак болгон кабар. Бу курдук кабакай скользящий удар уктак. Кобур бу тымакка тывы хамсаппакка күйемей бетін колай бітін тоқта ғолли оңырбаққа қомуынан тардар болақ бітіна ол ада сөрін дорған ден таққар. Бұл сөрін дорғаны хиттаққа бұл қомус бәйтін основной нотатын бейгі білек бітін. Кейін қомус тыға түхі үддігүйден. Антон жа артикуляцияны, онна тыныгыны, тыл камсаны, тын оз камсаны, үлелен бардак
болбақпытына номно уже атын тыасы хиллер болуға. Бұл нар биһиги бәбит деки тардар болбақпытына нар оқсу ден аттаныр. Антон үсі төттір оқсу ден бар. Олата биһиги бу бәбит декиттен әме чичаға тарыяммыт қомуы оқсан беребет. Чоғына бу қардары тары тардыген болар. Қардары тары неманан биһиги арас тетими берер болбақпытына эти уже бейбере ден аттаныр. Деви куддук болар, қоба бур. Мантан ураты арас оқсу немавара эме бал бар. Гынан баран эти в основном именно художественный приемный ден болар бар, сценический. Олата дорғоңы улахан ураты солтаны бербет. Гынан баран сценаттан опсай бу тардатчы көстүтін уаратар. Эти немавар болбағана үгес немавар болбатақ. Сәтті оны саға оны сылварга сақа қомыс жүттірі келдер біттірі. Ол күрдік Александр Пахомов, Спиридон Шишигин, Федора Гоголева. Қолы бұл күрдік оқсы бар. Қолы бұл бастықы тардыны тарбағанын тардабыт. Антон бұл оған тарбақ кырытынан, Антон үтіс кытытынан. Бәбит декеттен әме бұл ұяр тарбақ бұтынан әме оқсоқ бұтын хеп. Әбетер бұл күрдік. Оқсы бар, маны бұдан кыргыттар жақта бар, тұттал бар. Мантан ураты оқсу приемнары әме бал бар. Оны қас бейді қомасшут әме бәйтігер чугас сөпті бігінлерін тағын, сайынларын хөп. Қова бар уақан қомасшуттар Альбина Михайловна Дегтярева, Айрахан, онна Юлияна Кривошапкина жүрияне күрдік тардатчы бар. Эти приемнары сайынларан кынат күрдік көрдерін Қолабыр әме тұспа композиция тұрыр олар. Мантан ураты оқсу приемнары өсі бал бар. Қолабыр ат туяған ат сүйрерін бейге түйхенін көрдері болуқтан бұл күрдік оқсу бар. Манна беһиги бу улахан тарбақ бұтын едеске тұрары бұт. Оннаға тарбақтарынан беһиги бу очертынан қомуы тардан юлапты. Тыын араға соғталақ болар, қомыз тыығығыр. Тоғы жетер кехи күрутын тыынын нады. Оны қомыз тарда тұран, Кені бұл тыны-тын қомыз тетемегер сөпті бөхіннерен таддар болар. Самай хүрін тыын көріңі салғыны әғриявет, онына салғыны үйрәветтен болар. Эти көрінлерінен бігеге арас тетеми берек бітін хөп. Қова бар.
Манна мин бу тетемге олоргон тыынан беребин, да. Бу комхо көрдөккө бу курдук болор. Орогор мин икките үребин, икките эгриебин, эбетер дох-выдох курдук болор. Бу тыынынан арастан оннон фантазияван арастыыстар тахарык кайып, да. Кас билди комушу тами бу истен көрөн бробован сайыннаран маны арас композициялары турурук кайып, да. Колобур Аярхан этнобелек андас тыны нематыгар бир сывай композицияны турор бут кудай баксыга аналлах жүйден. Онны болған бу курдук доргоннор таарабыр. Бу доргодунан эти жүйүгө кинилер күөрт тыгын үдүгүннерин көдөрөлдөр, да. Күөрт ден аттан бу буларгы оту күһүрдер устар терилдери болор. Ким билбет боллагана колобур интернетке көрөнсөп. Тыыныттын ураты артикуляция арастары бар, да. Маны хамай простойдук көнөтүк бахардакка беги бу ковай бытынан эгөллеммит арас тыл агас торгоннарын тутук бутун хеп. Ол курдук а, о, ü, и онна да атыттары. Ачагына комус доргоны уварыян барар. Колобур а доргон. O bir самай комус интересный свойство-то. Бу комуспут, комустыва. Беги голосовой связка вот оннугар манна үлелер, да. Беги бу халгыны бу кемегер үрбеппит, обата коваспыт ихиллибет, гынан баран ковайбыт, эти агас торгон форма тегер турар. Чоғыны бу комус вибрацията барар, кени бәйті тыстақ, оны ол тыға, эти агас торгон форматын бар дейққа. Бу комус свойстватын көрөннөр беги эбигөлөр бит колобур бу коваһы комус нүмө саңарар эбетер ыллыр арас немавыр айбыттар манна албах ыры огайматыва деннерин таараллар анна бу быргы жон үксүтүн жакталлар көрсөннөр колор бәйлерин кытта сурах атастахан комус нүңө кепсет яктырын сөпете. Ол курдук бу ами бир интересный көрүң бар эте. Колор бу кас бирде саха кехите кахана бит бу комуска огойматыгын кайдак таарабырын истибете боло.
Бу агокай матыйваттан ураты каннык багарар саха народ ырытын тыхатык кайып онногор анагылы ырывыр эме манык хаңаран тахарык кайып мантан ураты бир уже устук нема бар келелер да бу аңдас артикуляцияны туттаммыт эре булбакка бу артикуляция үддүтүн беге эме угаратык бутын да колор бу доргон бу доргону мин ари үддүк гыныкпын хеп эбетер ари намаак үддүгө намаага үддүк тыгы тахарарга мин бу ковайбын үйе тахарабын да ыгылам намаак оңорго төттөрүтүн алвара деки баттыбын тыңам деки онна маны сайыннарага беге колобур үддүк тестан намаак теска түһерек бүтүн хеп онна төттөрү тахарык бүтүн хеп манна болбагына күскө белеспит үлелир да белес болбагына бу көңкөлөй ден ниматыгар үчүйдүк үлелир эти көңкөлөй ден олаты бу колобур бубургы симири хиттен бар эти кымысы хите о көңкөлөйдак болор эти эти көңкөлөйгө марыннаттан аттылар олаты биһиги бу күмөйбүтүн бу көңкөлөй курдук кеңник тутуктакпыт онун аббара жеки батты туруктакпыт атчого бу ковакал чуаран курдук тескелер колобор эти ковакал доргонун үчүгейдик бахалатакытына эге бу белес камсаныдын үчүдүк билиеккит бу белес камсаныда матып тахарга мыдан соотабак болар да кандык багарар народ матыбын эге бу комуңунан тыхатыкытын хеп колобур бу мин колобур көреген неманан муна билеспин туттаммын бу матыбын үтүгүннерин тыхатабын да күрегейтеттен ураты кастатыынан эбетер аңандас белехинен тыхатык коюп эбиитин эсе артикуляцияны колбаммын тыгы эме аңана турукпун колобур бу курдук бу болбагына ылватан тарды эбетер туотан тарды ен болар колобур комуска үгөс көрүннерге бир кайыската болар үгөс көрүннерден үс сүрүн кайысканы билетилдер бу туотан тарды ылватан тарды мучуга такка мелодический стилден болар мантын ураты имитационный стилден болар ол эбетер хакыбеттакка айылганы кобую манна бир икки самай
туттар нема бар балбар көрегей дети эти тыхаппытын курдук онна каастаты боллагана мен тыбанын тыхатабын оба бетер бу таңамай бар тыл ороюн нар тарыйтады тарыйын тыхатабын антон көрегеге боллагана мен тыл төрдүн камсатабын да тыл бүтүнү бу тугуду тарыйбат албаратын үйәтин даганы бу аңандас тыл төрдү камсыр да ачагана көрөге тыхатаксар то обычно колобур сагалатчыбыры оғору үйретерге көрөге тыхын ой ден тыханын тывынын үйретәчилер антон каастатыны болбагана ла ден да антон дегенен көрөге жиннак тыга уңга дендоргонга тарда эти уңга доргону бии частатык катабатакпытына бу көмей сайгыр курдук болот да жогона жиннак көрөге тыга таксыр имитационный стиль жетибитти бу курдук болор. Бу манна мен өссө бир неманы келердим кагаллетиен да ол бетер кага колаһын үтүктен кукку дедим оны боллаганы үйренерге эми какко ден бу именно көмейинен колайынан беги саңарабыт диякка да үч көрүммүт боллаганы сыя тарды ден болор. Сыя тарды оттан бир самай вахан үгес хомуска музыка жанры болор да стиль аңанда стиль болбака сывый жанр болор да тогол жетер сакыбыт сүрин үрдүнен болорге кемигер сыя тарды араста хата хас бирди улугар бу огой арастагын курдук сыя тарды эме уратылак эте гынан барын комойок ихин бу билиңни кемгенде о вахан разнообразие кийбетех вак агаягы эреби беги билебит самай үйретилибит чинчилибит билүлү сыя тарды болор. Сыя тарды ген тугуй дил бул вакытына бу термин бывыр-бывыргыттан бар гынан барын бывыргы кемге тутулубут эте да бу термини кеңник таргаппыт Иван Егорович Алексеев Хомусуйбан болар эти чован бөлөктөр онуктен аттылар эте сыя денаттын бу ажо ден сооталак болар де тарды денаттын бу кому тарды болар. Сыя тарды болгана бывыргы кемге вескабит беги билер бит курдук бывыргы олох устук раханате он комуска үксе кехелик кехеңе аскенттен комустуллар эте оны бу күнүгө үлелән такканнар сылай бит туруктак оны бу кабыс караңа балаганнарга обороннор похун тывыстымны кыны туру хатаннар аридаганы хомолто настроениялах этилер дикка он эти бу тох бар хомолто корус санаа барын хомуунан тахарабы бар эте. Оны бу билигин наха вахан интерехи тардар хомусу терапия ден
кайыска бар обата хомуһунан эмтени хомуһунан эмтээһин ди бир самый вахан секреты бу сыйытардыга хытар дияққанада тоҕо жетер бу биги эбигелер бит хомустардытын эм курдук тутталлар эте тоҕо жетер киһи хомустаатаҕана дуһата чепчирете онна бу үксе именно психологическая разгрузка курдук болар эте сыйытарды хобор арастаах детимди үлүлү сыйытарды хобордан кырдыкка бу курдук болар. Мен бу бүлүлү сыйытардыны көрдөрдүм. Бүлүлү сыйытарды оокай темитте темигер тардылар. Ол хеген бу оокай матыба, оокай тыва бу тардыга чөбайтык кирен берер. Да? Мантон ураты аме атын матыктардак сыйытарды бар бу бачы. Оны кылгастык кырдыдак бу курдук. Үгәс тардылар бу курдук болалар. Мантан ураты билингемге аныгылы тардыен наha сайдыбыт. Аныгылы тарды болбагана агонус сылвартан сайдан барбыта диллер. Анан баран бу аныгылы тарды базата основата эссе сүрбехес 30 сылварга ёскан барбыта. Тоҕо жетер 2 сылварга сахабыт сиригер культура желері сыына ден бар бұл. Сценический фольклор сайдан бар бұта. Ол болбағана мәлімнен кәнеки анығылы хомуска тардыны ескәппет. Антон біліңге анығылы тардыны сағалабыт кейі биотор оғыты ойыптен хомусчуту әтәлілер. Кені болбағана сақаттан бастықы хомус тардытығар бу коваһынан көтөр кыыл саңатын килдер бит. Бу көтөр
кыл саңата боллагана устук немаларга кийлер немалары корутун ки жарыкты эрчиле хедженнада чагына бинде үчөйдүк та болар бәйте боллагана ии оюннахаттан кирбите да комуска булырга кемге оюн бу кырыр кемегер ме арас көтөрдүр чыжактар кылвыр саңатынан хаңарар эте олата кинеха каннык көмөлөһөтчү итчи келбитин көрдөрөр эте эбетер анара дойдуга кине каннык кыл эбетер көтөр болгон кабытын эме көрдөрөр эте ки анагыбы тардыны угунну кени кепси бар баппын кенники бу биотурого тоеп кенттен Альбина Михайловна Дегтярова сайыннаран барбыта онна бүгүнгү күнгө айрахан истиле бир самай чабакай биллер андай дүйдүнөн тарганмыт оскола болор комос осколата онна айрахан репертуарттан бир колобурдан нөмери толору самай эме биллер нөмирдере композициялары орто дойду оңхолута ен болор. Тигурдук багом тогут ин мактал касия кадери.